This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Kurumjari. Times of Manipur TOMTV The Morning Talk raising the voice from the Mayamutaram Nukchari. Ahan Matangasi Fong Riba Manipuri Pausi, Singasi the Karamba Maru Pausin, Yauribuga Habitupuna Kaminasi. Ahan Bena Lokosaribasi, Pokno from the Yauribasi, Manipur Poliski, Chama Kunipan Suba, Rising de Fangtokre, Aiki Hyper Wakalon Tadokla Matamda State Asida, Tangu Leta Purpangam, Gani Hibachi Ministry, Wafum Kotorga Fonge, Atopa Paumada, Nagaki Tokhaiva Flag Natraga, Constitution you Wafum Lake Day. Nomagi Marumda, Loiba Kamba Nairo, the Bamakali Wari Sanaduna Labor, Yaro Haiba, Ravigi, Wapama Pondopale, Amarumda, High Corner, MPS in a low ballising and Tarataruki, men exam, Chanaroi, Hibadagi, government to Mako Aure Haiba, Paumus Yauri. I will pausing a sipono from Maru Pausi, Pau Oiri, Matanga Sanga Express, Sanga Express Key, Maru Pau Kangalabada, Minister Wafam da, Manipur Gingam Kayamasung upon the Satam Nakani Haiba Pau Yaure Chamanana, Kogi. Nagasantigi wari into Naga Pistoke, Warisi Aren Ravigi Wapam the Chamana Sang Express to Fongi Masta Palibasi, NSN, I am Yaudrabasu, October Manum the Waroi, Saint Tomeragani, Hyper Powman Yauri. Matangshi, Naharolgi Togdani, Naharolgi Togdang Yauribasi, Nagasantigi wari Matang, the Sarkar, and Mikun Home sing the monitor Tauri, Watok Ama Lushina Bahona, the Watok Amato and the Naba, Takshin Krahaba, Minister Wapam Sisamanana, Nasina Harolgi Togdang the Suyauri, Ayamba, Narang Pantokiba, Manipur Police Regime, they get Toram the Pondoki Wafam Sit on one cover, Dangasi, to one ba, Minister Wahisi Ayama Fonari, Atopa Paumada, Territorial Council, same Gera, Article 371, extend Toba, Oigera Amata Yaro Haiba. UCM gi yamna asetpa firep ama loina na lauthokhi wafam ama yauri atopa pawmada CBI na thigatpada MPS na full support pigadabani haiba MSU gi wafam su yauri mathang si hoelan pawdu yauri basi nagagi tokhaiba constitution amasung fira laihanbigi wafam lairoi haiba RN Rabi gi wafam yaure samanana hoelan pawdu su yauri atopa pawmada rejing degi Manipur Police ki rejing degi thoram da phongdu ki wafam amada wathok amagi waroshin purakpada atopa wathok thon bigano haiba chief minister ki wafam su na huelan pauda chapsana phongi atopa pawmadana ahum subai state level siroi lily festival loishin khre haiba pawma yaure haiba pawsing asina huelan pawgi han balai medium chong phongi mathang si sana lebak ti yauri basina nagagi tongan ba phiral amasung constitution leibe yaroi october 13 da naga peace talk ki waroshin purak lagani haiba arendra bigi chap chaba ko gi wafam amam phongdok gi pausi sana lebak yam chauna hanba laimai da fongi atopa pawma da UCM gi wafam da lauthokta makhal kya gi khongjang sangshin ba haurani haiba pawma yauri aduga atopa pawma da namu pistok lengak na mikup na hum sing na leiri haiba chief minister gi wafam phongdokiba ma kotorgo fonge hariba pausing asina sana lebak ki maru pausing ori mathang si Isel Express da yauri basi ahum subai state level siroi lily festival Chinglem na loishin kre state ki thakta siroi lily festival panthokpana ukhul khakta gi natana state ki tourism support angani haiba governor Dr. Nazma Heptullah gi wafam ama yauri atopa pawmada ningol chakobugi yenglaga juri lambi thingbagi khongjang komthokre NHIDCL na lambi sembada tandema de tawribasi karamba aronba agenda leibage haiba Ranjit ki wafam ama fongi atopa pawmada UCM na emergency meeting mass movement chathargani lauthokre Naga issue ki waroshinda Manipur gingam kai kaihalloi haina center na thajaba pirak laiba chief minister gi wafam ama yauri aduga aroibada ireibak ta yauri basi naga pistock ki waroshin hiram amata da Manipur gi apunbagi saktam sokpa yaroi haiba UCM gi wafam yaure atopa pawmadana indonaga pistock ki solution da state ki territorial integrity da sokhalloi sarang na bapibam da police na mathau pangthokpada arubo oigedauri haiba pawma yauri aduga atopa pawmada siroi lili yokhatpaga loinena akoibagi pibam kansi haiba koigi ngarang siroi lili festival loishin bagi thoram da phongdoki wafam si ngasi ayam khabar sing da phongnari loinena ngasi phongnari ba pawse sing asi di yauri ba maroi ba pawsing amadi atay atopa paw khara nei nenab gidamak ngasi akoigi studio da election na lebiri ba si sangai ba political analyst za bibi sharma ne oza wa hamga taram chiri general thagat chiri
ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯃꯥꯟꯗ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯦꯖꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 38ꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯃꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ community ethnic community kangluk haitare ko masi kangluk kunthra nimfugi mathakta khundaba lamne ada community kangluk sina aikhoi gi haiba wakhalon do masina manipur gi boiba mangchal ibu mayam do ne chief minister ng palle se kodam on har kanda khar leraga di akhoi gi manipur lakduri si maitei police officer amna cookie criminal ama phaba ngamdei film lakdore अरे कुकी पुलिस ऑफिसर अपना तांकुल क्रिमिनल अमा फारो बदा कुकी ना तांकुल फारे तांकुल ना मैतई ना कुकी फारे अदुगी वखलोन दु लाकप याबगी सिचुएशन अम दुने मान हारि जदा पुलिस के थौरमदा पुलिस के फाउंडेशन डे निमित्तु दा चीफ मिनिस्टर हारि दा पुलिस के मांग लरिब डिफिकल्टीज अदु सुने अदुना मणिपुर पुलिस ना लरिब मणिपुर सिचुएशन जेदा loan order ki thabuk ngak na bhona bada kyam wage do adugi mammi du ne bang chief minister hari che khudam war kanda Nagaland da masiri hawre Nagaland da khoi naga harga pan naga gi mi ngam de le but still akhoi gi angami police officer na akhoi adagi akhoi gi aw ma pha matam da aw akhoi angami du aw phare haiba aw du na sema bhagana akhoi gi क्षमा फाखरे आउ पुलिस अफसर मसेगी अखोई की कंगलोप अखोई की कम्युनिटी हाइबगी वाखलोन दुमा मसी नागालैंड पुलिस के मांग अचौब प्रॉब्लम लेबा सिमिलर प्रॉब्लम दुने ngasi मणिपुर पुलिस के मांग लाकप याबगी खुदोंग थिबो दुने चीफ मिनिस्टर ngasi अखोई के वखता डॉक्टर गदि प्रॉब्लम याम लाकनी अदुना नि ngasi मणिपुर ददि कुकी गी नागा गी मैतेई गी अद चीफ मिनिस्टर हारि से खोई मणिपुर गी पुंबा Manipur hai jekoi kauthokhre adara Manipur gi oiba aduguma akhoi national feeling je nationalism haidare ne ko masi sub nationalism bu harasu nationalism harasu masi gi feeling se masi akhoi kankharan man darka wai aduni adara particularly chief minister na masi Manipur akhoi gi Nagaland akhoi Naga singa government of India gi talk se ga mari lenana overall picture ma Manipur da lakpa yaba aduna akhoi haibase मसे अखोगी हाइबसितावका पुलपना मणिपुर वखलमा थमद्रगदी लेंगा के शासनदा थबक खुदिमक्ता चाउना कायब लाकप याय अदुगी इंडिकेशन ने चीफ मिनिस्टर पुलिसिंग दसु यू पुलिस नोइद मांग लेरु थवाग याम चावे बट दीज आर द थिंग्स टू कम बिफोर यू अदुगी चीफ मिनिस्टर सेक्शन वाइ हाइबने आइदे लोवे अदुगा ngarang ge khoi police ge regime de ge thorom ga mari lena haiba tare manipur police ki thabak thorom se hojik moi mathok tawde haiba ne tawri yam phasina tawri aduga hojik lairiba manipur ki context ton issue mayam lairi khoi gi community gi based tawba issue oiro adagi atopa leba ki oiba ton ba crime investigation boiro ama boiro masita khoi gi police ke thabak thorom sing se hojik karamba phibam da lei aduga kayam yana moi se advance ne tawba ngami effective oiba ngami ana khanme ka achme manipur police Manipur se lalhubagi insurgency ki asauba saitheng leba state amu oiba aduna kuire Manipur da khoi naga gi lalhubadi gi horaga tongan ba khoi insurgency gi issues myam lapkan se da Manipur police ki main focus se lalhubasi sing thengna ba adagi law and order se maintain tawno phona da police commando kari gi se da effectively gari gi khulai gi kari gi masida focus tawramba aduna maram oraga Manipur da अखोगी सिविल पुलिस की थबक से मसी खरा हंदर ए
haidna aduna role of Manipur police ki masi civil police ki role si redefine to bam sangi hai wafam je khoi ngang nak bu kuiram na adu criminal mi hat pada khudamon harakan ai amon to de babies na case ta criminal investigation je da khoi si yam solak pa adu lalhob gi pha ba har ga de tanara ekta pha ba ngam ma tanam ngam ba maram de Manipur police के logistic, the Manipur police के training, Manipur police के orientation से अदो न लगी है अदो न गसी दी लालहुई थबक सु खरा सुम नेमधरा आवा अदे police की थबक सु well equipped वाला अपने Manipur police से कोई civil police के crime investigation, crime detection, अदगी अनिसो बदा police का मियांग वाले नबकी मरी मसीगी अमोहन redefine तो अदो न orient तो आई दका लई ना आई खल ले अदो न difficult situation दा Manipur police yang wab ada macam mana se crime तो ram तो है अमन अंतराम का lalu bagi kari-kari segi ekta mari lena ramba simply loan order ka mari lena thaba bank ma lut tore amag ekta mari lena ramba lamgi ngon khanare directly ekta masigi am ekta link tawge adu ko mik thado kya leibadagi Manipur police to de to ne dum ngasi this situation has changed ana police su madu orientation ju change to bi matam laklabra haiba pham dum dei thamjini Chief Minister na ju phongdo khiba leibani akhoi ge police ka miyam ga ge leiri ba mari si hena phagatle hana ga leiram phibam police ubada ki era ma hosti yam handare ka hana phongdo khiba definitely there has been asoba akhoi ge hong mama yes matabam da police commando लाख पद किरम बखरम अदुमक्ति पुलिस सु होंग पद लेरे but still lot has to be changed यामना जादु अतोपा यामना बर्निंग टॉपिक ओइबा हाइतारे याम याम सि याम खौरांग नंगाइना ब खंगजि याम खंगनिंग बा हेक पलक मतम करी लेरे बजानो करी अनुभव डेवलपमेंट लेरे बजानो ना यामना जु खंगनिंग बा नागा फिश टॉक की वाफम सिदा कोइ ngasi tong tong फोनरिबा मणिपुर पाउसे सिंग यावरि सि अक्टोबर 13 दा नागा फिश टॉक की वारुसिन पुरक लगनी आईएम यावगरा कोइ लोइसलनी हाइबा आरएन रवि की वाफम फोंदोकपसु यावरे ngasi की खबर सिदा पाक साउना फोनरे हाइतारे हान बले माइदि मरोइना पावनि याम पाक सन फोनरे मसिदा सबसाना मसी अक्टोबर की तारीख 13 सिदा मपुंग फाना मसी ngmadra natragi NSNIM gi makhoi react kari lakpa yabagi article tongan ba constitution play kaisi madu yaba ngamoi ka haba akhoi wafam su tongan phongdok khibelai ka wafam thang akhoi gi NSNIM ga bharat sarkar gi shanti gi wari haitare ko peace talk se 1997 de horki bane 1997 dagi ngasi 2019 bhaudi it is more than 20 years sahi kun chup na sak na wari sawai se akhoi ingraji da akhoi gi haina blai do sahi tara da loiba ngamro potu sahi kun su ngamoy adu ai de ngasi laiba stage si da sahi kun hena wari sarak ba si da thangang kya da inesen aim ga adegi bharat sarkar ga अखोई फॉर्मल अखोई एग्रीमेंट अखोई खंगदे खुदम वारकना 2015 की अगस्त अहुमना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना अखोई टॉक सिगी चौराकपा कदोम न चटकदगी हाइबा ममुक मोय तौना खरे 2017 दा पॉलिटिकल कंटेंट अदुगी दा सम अंडरस्टैंडिंग अममुक सोय तौना खरे हाय मदु नागा अखोई नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप हाइब्रा कांगबु दो तौनरे हायना अमु हाय अदा तौनबदी थंग क्या तो अदा लास्ट लाइसे Last Arun Ravina, Nagaland governor, who is also interlocutor. Semana Hari say October 31st ki Sigi Manundat Makogi Tony Hari say ID Gamari Vidagi so frustration gi limit to Ra and a Kalam. At the same time, Masikarma film the Harke the Nagana NSN Imga Barasarga Tobuka, Barasarka Tangang Grimta. कोई NSN आयम खक्का तौरोय lasting solution चक्कदोबा group में आमम लेरी पुला पुंज लगा मसी सोई तंग नोगो दोने कनागुम group अम लेरा नागा की peace talk सी तोंगान group अखोई खंगी 1949 दा agreement में अखोई की असम की governor हैदर अली के तौरे that fell then 1962 दा 16-point agreement ना मुक Naga People's Convention Tore. Adugi Makada Nagaland statehood Pidra 1963 Nagaland statehood were Adu Makada 1975
Shillongi accord am tawner. Haribe accord khudimak se loy namak fail web. Aduna still nagagi lalobi poche adum lay. Aduna Bharat Sarkar na karigumba tawgi haiti all group. Loy namak yaw group am chithaw. NSN I am natabada. Hai dana punjil lakanda 2017 da masigi broad agreement amakak yan agreement. Adu yanara matung da hurik se akhoi moibana hari se NSN I am gi moiba moina hari se Nagagi constitution yaudra Ahamadi Moji talk or sovereignty and integrity. Naga integration and Nagagi sovereignty harme. Sovereignty do Madu shared sovereignty and a Torga Madu sovereignty to Singha. Naga integration was Hujiksi Madu Yaratra Barsakan Madu talk. Hujila is 6 days la Akansida. Moina Hidesi Nagagi flag hare. Nagagi flag. Tonganba constitution. Adu di Bharat Sarkar na Aran Rabina. No, we are not going to accept it. Madu at any point of time that machi brought Janagra pone. Machi Yauda Baise. Naga integration of him Yauda Baduga. Kanto Dava flag Kanto Baise. Constitution Kanto Baise. Machi Anagra one. Adu was the Mu Haudore. Aduna di Mana Aran Rabina. Nomegi Marunda, Nomina Kielaga, some prorao, don't know what it is. Can't we do? October 31st lotion Hi ba Amarom da constitution and flag yadragadi what is it arthlete. It seems there is a tension between Government of India and NSN I am. Adun anisiki tension number the hujik mukdabam delay. Adu good thing the ceasefire says among the whole Tori. Naktan Saliva. NSN I am so despite of all threat. Ceasefire se moitu ngai ade Government of India so no October 31st se tawdraga de madu ko yaro han tore Government of India ge so ceasefire only good thing in this labor situation is that both sides na NSN I am Government of India gonna ceasefire se ngak chali this is a good but peace talk ki matang de October 31st se mang nothing will happen NSN I am yadraga atopa group to ga peace talk torga ajusu kanaroi in all possibility I the peace talk now run into trouble I kara problem there complicated wherever yanada be film la khabra haiba adugi muung dai ure aduna Nagaland Toriba mayam se Manipur da su yam mi kup na om cheng le akoi khangi you chem yes interact khoi react tor I mayam hingse aduna I the Nagagi Kanosi, I see closely watched over Masi Yingba, Mew, Oina, any Yamaganda. October 31st, I don't see, I may be wrong. I get over more Hajavan. October 31st, Aran Ravina told the Toro idea deadlines here. I did Masi a chip to do Monday. At the NSN, I'm sure, okay, do it by 5 or 6 other group. Aquila, NSN, I'm the Yaudra, talk to Korea, tell lady. Adagi, NSN, I'm the Yanaraga, so Atobo group, other day, Nagagi, Lalovum Lakani. There will be no end. I didn't see any solution in near future. I guess who does he give it? Tahi Tarada, talk Chilusungam Dragadi, Tahi Kundusungam. And there will be endless way now. Could have a miserable court. Heck, worried over give up within 5 years, 6 years, Adum Lushing Redone. Assam court talk to Buldumagan. Adun any talk say inordinate delay, pressure tactics, sincerity of the both sides say Yamna. We badu Nagana Talib demands you Putangamba demand with the Barasakari. Aduna, let us see how Colonel Lake. No like we have getting young shit. And then NSN and Patana Warus in Japuraga, Nagas Hantiki, Warigi, Naga problem, see, no Lucian Masuya. No, NSN Angwa Taurus Evoca. NNC do Tongremit, 1962, Nerugi Matamda. I didn't change a quick platform, all Nagala, Pijogi, Karigi. Adugi 1962 gi 16-point agreement to the NSN I'm losing Mangasi they are Moshi Yauri one. Lo never soy Tongodana. Okay, soy Toreko, Adu the Madu Matuna, Nagaland state Hutchip state Piragay. Pidana 1963 that Nagaland state Hutche, Manipur 72 Pangmania. 10 years before Masi Nagaland state Pangana Manipuri Chahidran Kana Togriban. That agreement Tongodana Lakribana Adu agreement do Yarak never. Yarak okay, 1975 the Shillong a quartum tonere.
Shillong Accord to move yadre. Now, come on, I didn't see any miracles. I hecta where need let us say Tamangam Day and NSN so Moiba is a very Karahini Ahalware. How long he will live. Adu Nagana Moiba Soy to Minamo. Then after Moiba's death, my follower man, Yaroi Anduna, paying join a Tormani Hagelo. Then where is the solution? Aduna it's a very complicated, very unpredictable. Aduga Karito Gunado at least. Newspaper the point you may see the there is a tension between the government of India and NSNIM. Also, quick NSNIM say, Masi Kagumba pistol Yam problematic over pistol a more in a solution just a Kirtaraga, the Mosia Muk and Jungle the Muksanga, Makokum Horku, possibility that is a threat. Aduni, Nungmegi Marumda, Kogi Nungmaina, Kihalaga, Akodi Jungle Changani, who is a Harisi. Peace talk koi khangdi but generally you surrender the guns guns into deposit or the show haram ganeva talk chai kun sure now you come chanara se nungmi surrender to yar taba wow hariba ko amma natraga amma ado nungmai do tawdana tawraga di nungmai do topuna par ga mung lakane the endless ne aduna I think size of group amna torosu group amna muk from thorakani adu hujikti NSN naise yeng seva Shillong Accord ki 1975 ki Shillong Accord tubu yadadana NSN IM se NSN is to National Socialist Council of Nagalim maise koi ganuda NSN se thoe 75 ki matung ri lakhibne adu the NSN do kai do NSN group mani sureva NSN IM lehore NSN men NSN do the NSN K kaplang chung do kra lehore group ne NSN IM ne lehore NSN IM NSN K side ge muksu NSN R haiba mu tok reformist haiba ma adu ge muksu mari su NSN U unification there are 4 groups of NSN Manipur so kagi na kugi lalowi group there mati group mangatrok thoki dongda thokre aduna ne bharasa kana no you are not the only group all this group chi lakado ni adu board tongsi natre noi ga tong yaro moi du yoru budagi ne ba kugi NSN IM gi di da so problem lakre aduna masidi kugi a problem ni Aran Ravi so it seems he's fed up. The government in the I talked to Ravi gi man body language 31st October Hariva in order delay to we are under the shadow of gun all these things there must be offer some ngasigi ganoda sana lebak ta sira point khare pi Nagaland assembly ki seat hangal lage noi gi akhoi gi upper house council में सेंबी रगे अते पैकेज में हम तौर के कारमा हाई में हम सिंचे these are the thing development नते स्कीम में तौर के medical college करके all these things लरम गने अते सी यार सी दी मणिपुर की इशू की याव दरी main तसल इस नागालैंड की हुई बा अते नागालैंड तो लरी बा कांगलुप तो नदी यानिंग बा माले मणिपुर लरी बा NSN की मणिपुर लरी बा NSN आई में कांगलुप तो नमसी यानिंग दो माले there is a division within the अकोई नजी हंगिस आई लई है भी नते को I am not sure about it आई दी Nagaland leriba Kanglup toga, Manipur leriba Kanglup sega, any division ka akrabra. I think within the Nagaland so Twensang, Mon, Sigi, Aduna Nasagi Habido, lot of issues. I koigi had Augi, Angamigi, I think Nagalangi, Nagagi, Manipurgi, Nagagi, then Haiba, whole thing I quitting as Chief Minister de Laga. These are the things now surfacing. Ising Hisum Nai Haiba, Ising Choke Hargadi, Pukri Naturian, the Ising Choke, Kutnakra Haidu, the Amopu Haidu. Deeper Labak so Haidu, Lainang Hagale. Other Nagalangi, Nakaiba. Lainang, the Paula and I call them. I don't think it's Shokuya. Let us say Pamber Katra, Ising Dudum Lagadra, Adu, let us say, Adu. Any good thing is, Fuji Power NSN, I am so, Barsakar so, ceasefire, Numikamada, Habamuyan, give to the whole Todra, lady. That is a good thing. That is only good thing. Adu, I talk Chili Kadai Chaturino, Kaidoguno, Kangado, Manipur, Kansa. What is happening in the talk? What is happening in Nagaland? Masi. Manipur ki doctor am concerned with Manipur. Now tension is brewing in Manipur as well as in Nagaland.
adunida ada let us see puno maki oina pambadi masi matam pumagi oiba solution ma porakhibu dune haibasi madi mayamna khanaro wa ada solution ne matam chupagi dinga moi huji naga gi peace talk se masina aim tori se lasting solution hai lasting gi khar cha na chak do ba se ngasi agreement ore mizoram da mizo accord tawna gare adu tawna gi budu huji phawde sahi kuntra mukti akhoi gi akhoi huji si shanti oi le ri I do not know Nagaland after 5 years, after 10 years, Mizoram the Lalhobal Lakpay. But at least 30 years the peace development Pangrab. At the matter permanent solution the North the hectare away but solution the idea but the Yam Lunever. Aku Yam Lunever. Aduna Nagaland to Gamera Vinana Pam, the lasting solution. At least say he could run in put together, say he could run in put development hit or a Miami Manchester. Tungakana 50 years, but Tunga Lakode Kanakangeko. Adugi issued the Aduna always they use the word lasting solution. Kasang Natkedo. Adu Tahi kun Suzele, Tahi kun Nitorum Suzele, peace talk, she's back hold those. Adu Hupo the back translator, Nina Masi so problem with the Laiva, the Aquina Luri, the Manipur Sakar, so talks Yaw Kari to Rigate away. Aduna, Nasiki story, say Yaw the Jiribam, Lambigi, Miyawis. Singer sees Jiribam Lambi, Home Savaloi, Ludi, NS, DCL, Namasi, Lucian Bidrek. I said, this also related with this. Kariganabo. Aku maru ibam Manipur like potai si Imphal Dimapur gi lakpa Imphal Dimapur se pura aku gi ene sena na ninthi na control to ba lambi mne thi na ngakchen moina phadana ngakchen lambi aku na Assam rifle thamu besap thamu serpit thamu adoti mathak samu maya go mne samu maya wada thindo khane ba sabadi thindoi maya du cha de Queen Udo Maya Manung Atoba Manu Sabra. These are army, the Assam rifles, CRPF, Manu police, these are Samu Maya, say Tindo Uba. Aluga, actually the Sabadi Natava. Adunis and guys, Aduna still NSN, I'm just over control say loan or two, pogno or two, known or two, unknown or two, labor. A kind of them. Aduna, Sigi line, Sigi Mochi, Jiribam, Lambijan, Singita. Income say NSN I'm not like Paisa Kairu like Tikato su Pistoki Levna. These are the main source of income. I don't want the Pogdo Kitaragadi, Jiribam, Pogdokta, Jiribam, the whole divert the problem like her. I don't Jiribam will be Chambiam, same breeze home. Aduna, unseen hen kara. Aduna say. Who's NS DCI Moina High loan order, loan order is a canano was it. I do the Kuloin Kangawan. Aduna certain forces are behind all this delay. My company do that, Lambi Semi company cook the Quay High Yadava. Moisu Kiva, Haidoku Yadava. Aduga, a quick Miama, so Tabuk Dre, Moida, Hector Punta Biva. As soon as the Moida so train no Togani, Sabres and Miaroiko. Some certain forces are at work. Aduna Maramoraga, see Lambi, and the Manipur police who are quite Kangi. They are also hand tight now. We have got limited Chingi Lamder, the Manipur police commandos in the operator. Tampal the commando Togam, Lamhema Mungamdre. Sing Hego, we have got a limited Kanosi Yam Lavanina, quasi difficult situation. And this also has got indirect relation Jiri Lambi to lay. Other than Gazage Mage, when a Nang, I can mother, Madugi Mamidune, Hido put the yard, Samu may I do. And there's a Makata boxing, the local thing I attend Bremerton Logic. Being Tabri sing attend Bremerton Logic and Mikukura and Ministry. Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijariba sana da yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghanba ngamlagani
lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobihau adomgi sana adu sengi natraga sengde haibagi chingnaba adu kokhanbiyo akupa marol gidamak lamjingba jewelry da lengsinbirau Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Diwali amasung Ningol Jacobana lakpaga iroinana Sangai Honda na festival asida Honda cars ki ahenba discount sing pizari. Hauzik lariba Honda cars ki discount sing adudi Honda Amage up to 42,000, Honda Jazz up to 50,000, Honda WRV up to 45,000, Honda City up to 62,000, Honda VRV up to 1,10,000, Honda Civic up to 2,50,000. Honda CRV up to rupees 5 lakh. Attractive oiraba discount sing asi lakliba October kunga nipan gi mangoinana lobi hogadabani. Discount sing asi gidamak terms and conditions khara laizai loinana madik charaba servicing center su laizari. Akupa marol gidamak ngasimak lengsin birau Sangai Honda Ghari Airport Road Imphal Manipur. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Break matung da bayam am kana the morning talk raising the voice ki thoram da taram nukshere za to pa lokot pa yaba pa da khogi MPSC gi hanta ki scam ama yam chawno thoki bada Manipur High Court na yamna historical ba verdict ma pi khiba leibane main examination lising ni tratro ki MPSC gi civil service combined competitive examination gi main exam je kaktat kharaga masi chana ba yararoi nauna mu masi notification thoga nauna main exam se taw badi yagani adubu masi chana roi haibogdi leigre aduga masi mathakta mu tuan ba sigi phaloina khogi MPS adagi MCS officer mayam ju thabak tagi lokthokhiba leire masida muk CBI na thijanba matamda tuan ba khogi students union ga phongdokpada ngarang je khoi MC na phongdokhibada keno na MPS na masi matiang panggadabani ka haiba wafam sulai tuan hoji react mayam torko le masigi MPSC gi scam se masidi yamna phajadaba state gi unadi yamna mangjaningai oiba haitare akhogi leungak lon pairakadaba mayam gi masi afaba thabak mayam tawgadaba candidate khanbadaju yamna problematic oiba aduga isam samna harma tamda akoi isagi manghanjanaba tawjaba thabak ne haiba tare corruption gi wafam jadum phongna ngangnarabani loan urabasu phongna urabasu dum masidi miyam noi khanara wafam ni jaka wafam thamini ngarang ju khara khanagi bedile akoi kanu ni 2016 gi MPSC gi examination je masi High Court ki division bench samna kakkhre masida aranba miyam torme ado generally court singhi sigum matamda aranba leramsing du khantu erga chumna torma singdu di adum kaidana adum tongna bane ada handak ki sida tu whole kakhalak pose kakpod natana within 3 months CBI na muni thigala ru wana mana Manipur government da mase kanunda authority da mana direct direction of PDC masina takpute massive malpractice to gre haina ai khalle ko ada luri badi loinamak to bunate there are certain afaba chumma tawjaba su yarum gane madu victim hoy gare ada san nasiba manakta lepaga practice phange na moi duga punjelu bada aduna 82 candidates different categories da koi MCS hoina MPS hoina SDC hoina finance ta adagi atai time mayam ama changi ba moi marfuni thoise masi gi service si marai baktu ne ulai se ado huji koi na hangjening di media gi su tawda nahan dai tawgibni ngarang dei report taw hogre ngasi yaw ai yema kan who was the chairman at that point of time 2016 exam conduct chairman mazem ta haide ba khabda maze hang de who are the people responsible a member of that board to be member kanano responsibility do de to asi CBI na inquiry tor khang kan chairman kanano adege who are the members who are the secretary all these things are masi puthok pa story em to wam sange khangbam sange khanga kan
मोहिसी exemplary punishment पीबे यारना बस CBI ना तो बुदो तहुन गदो बुने बा आई खबरदा इबसिरदी डिपुटेशन चक्के दोरे सेंट्रल डिपुटेशन चक्के दोरे some of the मजुदा चेनब मिनी हाइबा अदुना चिंग मम याव अदुना ने मसी MPSC ना मसी कनो तहलु का मणिपुर गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम दका हुआ अदु जिक्ति गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट CBI थिगल रोइस यार मरम दी करिगने वो इट इज अ कोर्ट वर्डिक्ट अदु कोर्ट की हाई कोर्ट की कनुसी सुप्रीम कोर्ट चक्कर अपील तौर तौर अब सुप्रीम कोर्ट हफ्ता सुगी मुंग लोचलुवार तौरपने इट इज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट लाइबक थीबे एट द सेम टाइम इट हैज टू बी थॉरोली प्रूफ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है पीगदबनी सो दैट इन फ्यूचर मसीगुम तौदनबा खले अतई चेनब मीसिंग अखोई मसक खंगनिंगेबो who are those people kadano chairman were me se adu MPSC tabadi kuire there are many sugumba black ships mayama leire and adu yarige masi ji ko tori bani court jingi bani toro tawdori bani aduna let us see how it turns out but I am very sorry those 82 candidate 82 gimung da khara khanna na ba moidu khanna na ba da manipulation to ba choi yorum gane aduga tumna कोई मागी मेरिट लापसु दुम यारंग मने बा अन सफर दि मेरिट याव सिंग सही 16 द खले 17 18 19 को सही अनि हुम थबक तौदना फील्ड पोस्टिंग तार ले रे मेनी क्वेश्चंस हुजिक लाख रे करी लाखदबनो कोई हाइदा बट ngsaigi MPSC की एग्जामिनेशन नु कैंसिल तौखरमनिना मोइदि फमदि पा यारो मोइसु दुम लोइखरे on the very basis of appointing them as officers of the government of Manipur are the basis to court na struck down to they cannot be no more government ki officer with the arrow let us see how 3 months ke CBI da prop to hai do CBI yam kuina de yaro kuiber yam thun tong ne CBI na let us hope asugumba matik saba punishment phanga to yam da ka len khala MPSC ko magi chairman kari ko khan kan se man of integrity से कोई खरी लिंग ना politically one of मगा पैसा थेलोरगा एक तो को पसे मसी तो दो बसु फवा हाजु हाइरी बा कोई की याम सेंग खंजगी बा याम ना ट्रांसपेरेंसी ने जंगजगी बा छात्र कैंडिडेट सिंग दुदी तो मोजु तो मांगे का मोजु तो मांगनी अदुंग साइ दो कोई की योपी सिंग ने थादो कान थुबक लुपने बट योपी तो उपाम दा थाजलगा थादरदि तुम थावरने मोजु अदुगे मोगी दोस्ती मोगी नते बट दोस्ती कनानो MPSC ने नहीं मांगली ने करे MPSC ने प्रॉब्लम अदुना ने MPSC की फंक्शनिंग है मछि निंग थेना प्रॉप तो बम संग है सरकार की साइट की मसी सरकार दिक्कतौरनी MPSC से मसी ऑटोनोमस बॉडी नहीं सरकार की रोल दी appointing the members chairman in time adagi posting of akoi ki kari haini akoi ki moi ki tawiba du khakta ne ba aduna MPSC se chumna tawna ba government influence tawduna ba political party ne influence tawduna ba MPSC se autonomous body hoyi autonomous hoyi targadi fully autonomous ori bane aduga MPSC na si khallo na recommend tawje masi sarkar na khandu bisa de Union Public Service Commission prekhat tawre ibungo kanosi kanoni IS ki khallo na recommend tawre government Bharat Sarkar cannot deny it unless akhoi nangi character kari thiba kanda aran bate de oram draga deva they cannot stop mandatory recommendation ne adu it is a quite akhoi neutral autonomous full autonomous way da mo pam puthoga mi hapsala de kamai to and the government role is limited now the government has to akhoi prop se facilitate tawna ba support tawba adu darka wa मरो विदे कोई के MPSC की लाइरी बा मसिकी असो सांग वे हमसे मस फजना सुम थोकम दि संगे हाय बता yes marin tengmam sange मखोंग देना आ मतोन होबा अच्छे यारों दोरी से चेयरमैन की करी की त ना बा मखा दा एसओ मयाम क्लर्क मयाम असिस्टेंट मयाम यारों दोरी ने मदगी लेवल याव न एकता अखोगी मोय खतन तौंगम जानते चेयरमैन मथन द मेंबर मथन सेक्रेटरी इज अ वेरी key post in all secretary is makhagi subordinate staff ka mathak ki ani ki tagnuri kanone amani yes aduna secretary ka is a very important kanone adu let us see how koi prop se CBI ki prop se tawraga koi tawdungai da koi la len pwai hairu bu chummoy adu court di yam ta magi kakthal isina di aran badu
tara mari manga tara yaubne de masing ka thakro duga te si to lo har kane masip yarro en ka thlai si yam chauna aran ba thabak tawre yam chauna madugi khangba ge tawrabane yam chauna tar si ngai chim to buni haibang ngamak to bagi phim lam ne pulap ka thak pulap ka kro lai si aduna it is a very historic aduga khoi gi adu ma por amne ba court na torok pai si de court si open ni lali to ye si ai yam nati open the court puthoga with evidence tawngari imne aduna masi ai de phayang khale yam phabo khongtha ni court ki je khoi thagani ngai ne habdare aduga topa paw ma lokala bada hum suba state level siroi lili festival ocean creme da governor na phongdo ki basi siroi lili su kansi aduga khoi gi tourism state ki tourism do chakhon ba henan lam koi ba mi sing se lakna ba su khona si haibagi wafum phongdo ki basi khoi na ayam paw sing sing da ju adum ko tor phongnare masida hojik lai riba khoi gi yamna tangna phangi ba siroi lili se lai makhal se khoi gi yeng ba lakpa mi sing haiba tare festival asida yeng ba lakpa mi sing na magi akoi be sida masi soidana di khara di mosan ba na taragana khara masi gi akoi bi phibam khadang kai han bagumba leiram gadra na taragana akoi gi masi taseng na siroi lili sibu yamna nung season kan ge khana festival asida yam seng na saru ya ba adum ba lakpa mi so yarong gani governor gi wafam se yamna maru ena khalli daktang thambi akoi sinida sangai festival hariko manipur da sangai yeng lakpoi wa ngang na te siroi festival brand name du di khoi siroi adum go kai karam okhrol is known for siroi lili du na aduna yes ai ju imo ju akhoi siroi lili du yengu si chatpade dum yaw na but not necessarily that tourism is siroi du yeng ba chatpa ging ta okhrol si kamai to hai toloi ga yeng ning ba toloi du moi ba gi khunni gan how whether he is like or not I na pam na tre bo na pam de wa na ta adu mo khunni kamai to na mai meim no ka yeng ning ba khoi gi kare hani turi adagi ukhul gi phajaba ing ba khot pa wa ba hari ba ko yeng ning ba adu mong na siroi lidi jwa bane ba adu siroi du moi gi kanu gi brand name mo ra ga turi khoi gi festival du khoi siroi festival siroi chingi lili nate siroi festival na dum ko khiba ase dum ko sukai de ad festival ge maroi ba region di kari no haraga de festival tourism me se sakhang ge ai de tourism me se hingalan tourism je promote tong na bhona ba festival si major role am lawe and festival si tourism ge la ni aduna akhoi America da gi akhoi band group rock group pura ise kari khoi bo foreign tourist power attract tongna bagi pot na adna tourism sida siroi du su yes mi adu siroi digi siroi lidi se maming tawe adu siroi lidi di mut kharga maming gagal le hu kan de adu ne governor hari se aduna tourism mai se masi hingkana hona bada festival sangi festival du da yes ningon chago lag tore ningon chago is a festival akhoi domestic akhoi manipur gi festival ne ningon chago yenge na America de na traga China de lakp like te we have to organize festival em sang so that tourism can come ada festival gatna tourism ni sakhat pe yar tourist la kai lai ni ade tourist su chatpa matam da wolf gang ana german de gem la khana phadan to khibdo adamaina loba kari element mayam si toraga pha khot toraga di security later de will come adana mase ade hek lakpaga port who go the khogari toraga de aduna tourism mai se sakhat pa se da festival se da ka wai infrastructure da ka wai loaner da ka wai aduna da la kan lam koi la kan de pote aisu krai no phom am cha pa kan da paisa khar de dum lupa lejidra bai su lupa lising manga am tram di pol le raga jum de pore apham de porak pane that is a industry adu industry gi pol la khan da huli haineri se there is only one ism akhoi ne de hairi ko akhoi gi socialism capitalism gandhism no there is only ism that is a tourism and without tourism akhoi manipur gum lam na de akhoi hing basi wai adu gi philosophy de la khone governor I say it is a passing remark yes we are organizing Siroi festival but what about the Siroi lady don't spoil protect it haibane protect the flower aduna festival hujik lakdore barak festival barak de badu de mutlaga barak festival ming to la kadoruni barak yeng har kan di barak tile adu maming de festival de barak festival kone sira inside the Shanghai festival lakdore and where is the Shanghai festival simi Shanghai festival ko isi kari no
yam significant ya ba akoi Manipur da pang sa makal magi ni where is that oh late haradi adugi pot the governor na hive ni that it is yam na passing remark hive ni it is very meaningful akoi the thought provoking content bagi adu opportunity mp let us see how things turn out Pangiba resources di manghan gumsi but akhoi gi ba sakhon ba development ju khudong sa la hongsi haibagi wa phami adune tourism je tawgira di atithi deva bhavo do ada akhoi lienge lai ba kangbu se they are our guest ne ada maju akhoi atithi hajo adugu madu dev bhavo lai ne khalwan ada atithi do ada lai ba na paisa tawbe do akhoi la kan da pocket mar to ba phubi ba kau ba high torgati nobody will come aduna mental kanuchi mentality is complete change to one sang business environment when aduna tourism is a industry need there is no other ism other than tourism mai chakotra de Manipur go pham de tourism chakotra koi hingya koi sida chobe industry steel gi factory adugi factory lai ya pham na car gi factory lai ya pham na te company it is only tourism scenic beauty swami aduna tourism has to be promoted aduni da Yamayoja, ngasi the morning talk raising the voice from the Zana language laga, Pona Pauxing the Yauri Mori Pauxing Karagi, or Matang, the Ozagi Wakalon Kar, Seto Bibo Japon Kana Takachari. Thank you, Takachari. As you did the morning talk raising the voice from Matang, the Lucian Zare, Haying Pumpumasimakta, the morning talk raising the voice from Puduna Laxage, Matam Adu Pawdandi, kind of neighbor Yating is a repeat.